Rwanda Hot News, kora subscribe kuri Rwanda Hot News maze ujye ubona byinshi bigiye bitandukanye, ibiganiro, amakuru n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze. Bijyanye n'amateka aho kuri uyu wa kabiri Charles Ruzindana yaduteguriye incamake ku mateka y'umujyi wa Kigali. Uyu mujyi kuva wagirwa umurwa mukuru w'u Rwanda wagiye utera imbere, hari nako abawutuye biyongera kugera kuri 1,600,000 bahabarurwaga mu mwaka ushize wa 2020. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda kuva kera na mbere y'abakoloni, barimo nuzwi cyane mu mateka y'uyu mujyi Richard Kandt. Amateka agaragaza ko Kigali yabaye umurwa w'u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu ku ngoma ya Cyilima Rugwe. Ubusanzwe mbere y'umwaduko w'abazungu umurwa w'u Rwanda wimukanaga n'umwami ukajyaho nawe agiye gutura. Mu 1908 nibwo umudage Richard Kandt yavuze ko Kigali ari umurwa mukuru w'u Rwanda, kuva ubwo ntiwongera kwimuka. Nk'uko tubikesha televiziyo y'igihugu, abazi Kigali kuva kera bavuga ko yahoze ituwe n'abantu bakeya. Hari abavuga ko mu mwaka w'1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yari irangiye, ahari paruwasi yitiriwe umuryango mutagatifu cyangwa Sainte Famille, hari hubatse ishuri rito cyane ryari risakaje ibyatsi. Ibice byinshi bigize uyu mujyi wa Kigali icyo gihe ngo hari ibihuru, ku buryo abanyeshuri bajyaga kwiga muri iryo shuri byabasabaga kugenda bavogera mu bigunda. Hari n'abahageze nyuma gato y'ubwigenge bavuga ko hari umujyi wa Kigali ubu hari hatuwe n'abantu bakeya, ku buryo hari intoki nyinshi n'amashyamba. Icyo gihe kandi ngo n'ibikorwa remezo byari nkene cyane. Kigali yagiye yaguka igera ubwo ihinduka umujyi utoshye, ukeye, urimo ibiti byinshi n'ubusitani. Nyamara ariko amateka agaragaza ko hari ubwo Kigali yari igiye kuba ubutayu, ahanini bitewe n'umwuga w'ubucuruzi wari uteye imbere cyane, hacurwa intwaro zaguye u Rwanda mu gihe hifashishwaga amakara mu gushongesha ubutare. Birumvikana ko byasabaga gutema amashyamba menshi ngo haboneke ayo makara, kandi ibiti by'icyo gihe byari kimeza, byaratemwaga ariko ntibishibuke. Nubwo ubu Kigali yuzuyemo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, mu ntangiriro zayo uyu mujyi wari urimo inyubako 24 z'ubucuruzi gusa. Izo ngo zakoreragamo abacuruzi babiri b'Abadage, Umugereki umwe, naho abandi bose ari Abarabu n'Abahindi. Tugarutse ku bikorwa remezo, uyu mujyi wari ukennye ku bikorwa remezo, ku buryo imihanda yose yari igitaka ndetse n'inyubako ubwazo zidashamaje. Imodoka zitwara abagenzi zari nke, ndetse bamwe bakagenda bitendetse hejuru y'ibicuruzwa. Imodoka zari z'abayobozi nabwo kandi ari bake. Ba sushefu ngo bazaga mu nama i Kigali bari ku magare. Mu mwaka w'1908 Kigali yari ituwe n'abantu 2,000 gusa. Mu mwaka w'1962 abaturage bari bageze ku 6,000. Mu 1994 abaturage ba Kigali bari bageze ku 600,000, mu gihe mu mwaka ushize w'2020 abatuye uyu mujyi bari bageze kuri 1,1,600,000. Byitezwe kandi ko mu mwaka w'2050 abatuye Kigali bazaba babarirwa muri 4,000,000. Isura ya Kigali y'uyu munsi itandukanye n'iyo yahoranye mu myaka ya mbere. Muri uyu mujyi ubu hari imihanda myiza, inyubako z'imiturirwa, amasoko ya kijyambere, imodoka z'abantu ku giti cyabo n'izitwara abantu ku buryo bwa rusange. Byose bigaragaza iterambere ry'uyu mujyi ku buryo budashidikanywaho.